Ajde, Vojo! Drži Rile! Rame, jače, ajde! Napadni sad, vrati, napadni! Nije I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u još jedan novi videoklip. U današnjem videoklipu gledate takmičenje u obaranju ruke koja se održala u Trsteniku. Ovo takmičenje će biti moj test snage i spremnosti. Mjeseci pripreme samo za taj trenutak kada izađeš na scenu da zablistaš. Mogu reći da sam se za ovo takmičenje najviše spremao do sada. Znao sam da neće biti lak posao kao i što nije bio. Moja kategorija do 85 kg, kategorija u kojoj se svake godine prijavi najveći broj takmičara, tako je bilo i ove godine. Znači šta, veliki broj mečeva da bi stigao do medalje. Meni se desilo, pa malo da kažem, loša strana žreba jer sam imao 7 mečeva, od tih 7 mečeva imao sam 5 pobjeda i 2 poraza. Osvojena bronzana medalja, ja sam iskreno zadovoljan, jako sam očekivao da ću da ih pokidam i da svojim zlato. Nažalost, tome me sprečio veliki broj mečeva, uzastopnih i umor. Danas ćemo prokomentarisati kako je taj turnir izgledao, sve moje mečeve i hajde da počnemo. I da krenemo od prvog meča. Prvom meču turnira me sačekao jedan mnogo fini lik i posle ovog takmičenja smo vukli izuzetno fini momak, brat, svaka mu čast. Ja mislim da čak se više nema ni 75 kg, to mu je malo negativna strana, ali džaba takve su klase i a zato ja imam 85 sigurno. Meni ne fali kila u ovom takmičenju. Prvo što smo povukli, on je full starto i onda ja sam ga dočekao, ista druga situacija, samo mnogo brže se desilo, haha. Drugi meč, pazite sad drugi meč, u drugom meču sam izgubio tog čoveka. Ja iskreno, dok nisam ponovio snimke posta, ja nisam mogao da verujem. Bitno je da meni sudije gledaju faulove, a gledajte sad ovom čoveku, znači on je pobedio, vrlo verovatno i jači, ne bih rekao, ali vrlo verovatno i jači. Gledajte sad njegov lakat. Inače, lakat ne smije da vam pređe pad, to jest ovaj sunđer dode. Sad ću ja da vam pokažem sve usporeni. Gledajte, gdje je njemu lakat otišao. Ja bih ga možda izostavio, brate, a njemu lakat otišao, brate, skroz ispod. Treći meč isto dosta lagan. Možda i lakši nego prvi meč. Žao mi za drugi meč i dalje mi je žao za drugi meč. U četvrtom meču, ja više, brate, se zbuni koliko ima mečeva. U trećem meču sam se sreo sa mojim društvom sa prethodnih takmičenja. Sve vreme smo pričali samo da se ne sretnemo mi, znaš, jedan protiv drugog, pa hajde neka nas želje povede tamo protiv nekih drugih, kad brate, protiv jedan za drugim, sve me pada ovo moje društvo sa prošli takmičenja. Evo ga Andrija. Unlucky, s ovim čovjekom se poznajem 100 godina, koliko je ovo zapravo fini lik. I meni njemu bio po jedan poraz i onda nema, brate, to ništa, ne možeš džaba. Ko je jači, nek pobedi. Ja sam čujem, brate, pozivaju naše brojeve i rekao, daj, brate, realno, brate, meni njemu fadne, neka me stavi protiv nekog drugog, brate, samo ne protiv njega. I onda me stavi protiv njega i unlucky. Znači, jedan od nas dvojice mora da ispadne s turnira. I ja mu kažem, brate, ako hoćeš da me dobiješ, buči me na top roll, jer ja sam na top roll dosta slab. On me povuče na hook. Evo, sad je meni sudija, znači, svirao faul. Svaka čast vam sudiji sve vidi, ali meni sve vidi. Ali nema veze, unlucky. Ja mu pričam, povuči me na top roll, možda me dobiješ, znam da sam hook jači, jer mnogo puta smo vukli. I nije me čovjek povukao u top roll, već smo završili meč u hook. Unlucky. Izgrlili smo se kao braća i vidimo sljedećeg turnira. Šesti meč, izuzetno napet meč, brate, ja mislim da me ovaj meč sudija najviše namještao od svih mečeva. A zato ja ne popuštam, brate, još pogotovo kad su ovako uzastopni mečevi. Znači, ja pauze u toku mečeva skoro nisam imao. Znači, obaram, pa nakon toga odmaram jednu, pa opet obaram, pa odmaram jednu, pa obaram. Znači, ova meč i sljedeći meč nakon ovoga su dva uzastopna meča. Što je najgore, to su četvrtfinali, polufinali gdje treba najviše da si spreman. Ova momak ima ukupno, niko od svih ovih drugih nije imao mečeva kao ja. Ja sam imao 7 mečeva i ovdje sam samo smetao sudiji da mogu još malo da odmorim ruku.
Ja sam imao 7 mečeva, 5 pobjeda, 2 poraza naravno. Ovaj poraz ovdje od ovoga momka je bio na faulove. Ja sam pokušao tu da se malo izvučem. Danas mislim da ovaj prvi faul nije bio faul, ali nema veze. Mislim da ovo nije bio faul, ali hajde, nema veze. Ne vidi se od ovoga glava, on je ispred, brate, ovaj drugi sudija, što nije ni sudija, nego je takmičar, zapravo samo je tu došao kod da pomaže malo. A meni više odmaže nego što mi pomaže, ova tamo mi sve vidi, ovo me niko ništa ne vidi. Nema veze. I šta je fora? Imao sam najviše mečeva, brate, na celom turniru, to je smetalo, 7 mečeva. Pobednik turnira imao 4 meča, samo odakle, brate, na koju foru on imao 4 meča, ovaj momak imao 5 mečeva, ja imao 7, znači on je drugi po redu po broju mečeva. I ovdje sam mi napravio 100% faul, nema veze, ja mislim da bi izgubio ovdje jer čovjek biše jak, ali mislim na kraju krajeva da bi ga dobio, da sam odmorniji bio. Ali evo, pa je sad ovo, u finalu čovjek napravi faul, sudija ništa, gledajte gdje mu je otišao zglob. Nećemo da pričamo o tome, sve u svemu. Bronzana medalja, ja prezadovoljan. Moglo je to i gore da bude, moglo sam uopšte bez medalja da dođem, jer jaka je konkurencija bila. Žao mi je što se pogodio tamo u tu stranu žreba gdje ima najviše takmičara. Može da se desi, zašto su oni imali manje mečeva, zato prvo, to što su bili na bolju stranu žreba, ili je neko odustao, ili nisu imali u prvom kolu meč, ili šta znam, ili su i pali lakši protivnici. Unlucky, ali sve u svemu, nisu ni meni nešto posebno bili teški protivnici sve do četvrtfinala. Ali, šta je fora? Unlucky, brate. Da sam bio jači od njih mnogo, dobio bi ih, ovako čovjek je pobedio, čestitam ja njemu. Unlucky. Do sljedećeg turnira i do sljedećeg viđenja, veliki pozdrav sve vas. Lupite like.